Oleh tunjung video a chuan superstar NBA player Kovel mi te dule ngai sanron Kobe Bryant chanchin mai baka khatiarap thak taka helicopter an jet swala leya an tlak khan engtin taknge taksa an mu ataksa awmdan tak autopsy report te kan endona thungai thlak nuam lo le en nuam lo te awm ve zeu dona wangin he video hi hetiang lam ngai thla theilo tan chuan en lo mai ni se January ni somni kumsang ni somni khan Kobe Bryant kumsamli pakhat le afanu jiana kumsam thum pakhat mi baka midang pasari kan mu mek te baka pilot te hi an chuanga helicoptera afanu jiana basketball teammate le annu le pa then khatte anni hloma chuang hi Kobe hi alo retire to boka afanu team te hi a coach me kani basketball team ania basketball tournament an nei na tour panin helicopter hi an manga mel somruk pasari vela la ania kar chuan dar kar ni lan vela ni lain helicopter chuan minute somthum somli vel le ka thlen theina ni awangin ol sap hlea an thlangani mase van doi thlak takin he ni hi khwa nuam lo ema chhuma tam hlea pilot hi wana abuai tange nge a aroi lawa thona a diklawo om heklo chholawa chuk pala athunun theilo nu chuan antla a he helicopter chuang de hi an thingal fekani enila heta chuang ni hi an taksa enting takchiang bo Kobe chia hi kan enanga soipo nuam lawa chiang zo ka soi theile kim zo ka soi the ni lain soile ngai thla ka nom lo ema wangin a report hi kim chang takin ka soidon lawa shet thei si in garon soidon ani Bet Jilia kalau lawm che India platform rin Sunny Leon le Nusrat Jahan ten chuang taka anon represent ani account hongin in register la ni tin login la award ton tura tamania Jili games a I deposit piang in cheng sang khat sanga thlenga don theina a ombok balance recharge la ol samina him ma UPI le bank transfer te a man theiani tuna Bet Jili join la cartin iPhone 17 Pro Max don theina a omania I deposit piang in extra 2% imuzia bokang Bejuli app hi voina download la cheng zani le Facebook a review la cheng za somnga avain za thum somnga free ngak su comment section na link hi click la I Bejuli zin kong chu tan ro le hetian tak ka hian arwang kha engtin ngen wa mu le autopsy report chu kan enjoy zoyanga chumizowa ama shet rengnan NBA court rapto zinga hlo om berti thei khoya changpu a score thei pen singa le ngai sanron mitum ru le competitive mai ania wanga black mamba anti pha hial mingdai to lo tur Kobe shet rengnan hian a chanchin hi karon soi zuai donani hetiang ang chanchin mi te chanchin han soi hi ka ti to ngai lova mase autopsy report hi tuna ka kalphung ne na inmil awangin karon soi du si a mase autopsy report ngor chu toi do na wangin na chanchin hi karon tilang ve shim donani amasa in autopsy report chu enila kan soi tam lawang hei hi enila adum lak lai ho hi chu clear le kwa ti lai velani ti lo thiamila alu atang hian a mai vel hi a in hik na sa a ngong thlengin amit dinglam a to lo bok aluru ke lai atang hian a thluwa ka chua awangin ama an hu hian a thluwa ka lo to lova a om le dul vel suna le boka anak ru anungzang ru te po che ema ako chunga omang lo bok aban ding lama bunga kan mu ang hian aban hi mu le ni in aban bung hi akut nen alo in chen sang bokani ake a omlo ve ya akeru la awmdan hi chu kan en hian kan hrethiam mayanga ake hi apahni hian mu le ani ataksa za somthum vela kang boka a aya chipchiara soi thei ni ma se du tok maila achuang te zong thi vek ma se thlona tlak rual khan an thingal veka na shiom antuar man lo vek ni report ani ole tuna chuan a chanchin kan ngai thachan to ang Kobe Bryant hi kumsang khachakwa somsari pariat August ni somni pathuma Philadelphia, Pennsylvania alo pianga ama hi American professional basketball player ani apa hi NBA player lo ni thin tho ni in a ming chu Joe Bryant ani a anu chu Pamela Cox Bryant ani
Unaw pathuman niya ama hi anaw pang berni in mi pa chun ani boka a ute hi chiah le saria te an ni aminga kobi ti lai hi anu le paten japan restaurant pakhata until echin an menua lar tak mai kobe ti atanga an phwa ani a he hi bong sa ni in apa hian tui ati hle ni chuan mingpum hi kobe bin Bryant ti ni a bin ti lai hi chu apa NBA player ni ve thin tho nickname jelly bean ti lai atanga la kani chuan an chung ko hi ke thlei kan ni boka Bryant ni gumruk mi le kani lain apa in NBA a retire heta hian Rieti Italia an insona apa hian basketball hi retire to ma sela boy pui reng thawa level niam deu Italian Liga te la khel ve rengani Rieti a hian kum ni an omnu in Reggio Calabria Historia le Reggio Emilia ate anin son kuala Bryant po in Italian trong chu athiam ta hle a giocare questo gioco che è bellissimo, però per me giocare professionale ancora no, questa porta è chiusa. Bryant hian Reggio Emilia North Italia anlo omto na hi angai bera anau pan lai hun man tam na le anau pan lai hun a hriat reng na chu he khwa a hian a om thua soi kum thum mi le kani lai tangin basketball hi alo ngai na em to a Lakers hi a team du beran lo ni thin nge a hewang hian apu po in NBA khelai video te chu a inzirnan ti in Bryant hi lo thon china football thlengin alo tuya lo ngai na em thawa tima chuan AC Milan alo chanchin hle US anon let le nuwa Bryant hi Lower Merion High School in Elmore, Pennsylvania kalin basketball teama telina khel tran ve ngala freshman ni in basketball teama atil thei ngala hetiang hi antam lo hle le ngala kumli ngota zonin a team te hi state championship a champion puya national player of the year te po dong nualin athiam filler le southeastern Pennsylvania scoring record lo siam khumin point sang ni zariat somriat pathum a score ani Lower Marina Kalaya a basketball performance chat wang hian award dong hnem hle a college a basketball player tha tur ronzong thin tu recruiters te point an ron ngai event hle a mase Bryant drill ruwa ero NBA a omtlat NBA lu ngor adu wangin high school a zo chuan NBA lu mai adu a azo hian kumsom pasari ni a NBA hian tlang puin college kal thenga college basketball team tel nge hi an la tlang puya high school chia kala NBA lut ngal hi prep to pro anti a Bryant hi alut thei tatlat mai high school atanga lut thei hi mi pali chian lo la oma kobi hi pangana ani kumsang kha chakwa somkwa paruk NBA drafa telin Charlotte Hornets chuan an thlanga anure lo te ya July nili kumsang kha chakwa somkwa palia Lakers in an leile a team lo ngai san le du em a tran ber thina khel don ta heti lai han kumsom pasari ni a contract ponu le paten an sign hiala kumsom pariat atlin huna ama nge na sign turani a kumthum dai dollar million 3.5 hu contract chu assign ta der mai a debut a khel masak ber hi summer pro league ni in Long Beach California a khela points somni panga a score a khel thale a performance hian Lakers coach Del Harris atilom ngal le a NBA khel theno pang berani boka second season a kumsom pakomi ni in NBA All Star ani a All Star no pang very court asiam ngalbok Lakers puan che thachau ema kumsang kha chakwa somkwa pakwa a an coach thattak Phil Jackson waya Bryant point mason le a kumsom ni pathumani in Lakers hian zodin voithum kumsang ni pakhat le kumsang ni pahnia NBA champion no moyan choyani Thil Chalauton anei ve bok kumsang ni pathum July tha a Bryant hi mei che kumsom pakomi in pong swal ni ina pu a Bryant hian ti ani lo thua soina sa a mase he mei che hian nuwa a KC a drop le a nuwa Bryant fans te hian mei che hian lo vo na sa le ti hriat ani le a he hian Bryant minga ti che le Lakers bo ti buain korta kalangai ngun ema wangin a khel rigul le thei thin lova
kumsang ni palia Lakers hi an player thattak O'Neal in chua san bok nen an buai pha ve thin hle a mase Bryant hian a khelin a khel tha em zela atai ma ina tumboka kumsang ni paria ta league MVP most valuable player ani ta nge a he MVP voi khatani na ni kumsang ni pakwa tanga kumsang ni soma po Lakers chu champion puile in avain voi nga a champion puiani ataksa harsana neu nein ake a khup te atina a heti chung hian a team te a fui pa a khel lui zela kumsang ni som parugalo ni chuan a retire tur thua puang ta kumsom ni chung kumsang kha chakwa somkwa paruka tanga kumsang ni som paruk chu Lakers team a basketball a khela heti chung hian a thok rimin mitai ma bi kani a hlo tlin na chin chhia tlak tam tak zinga then khatte chu all star team a voi som paria tan thlang tlinga voi nga team Lakers te NBA champion aloni puya NBA final MVP voi ni a kumsang ni paria ta league MVP aloni boka Olympics a USA represent a lotel na a gold medal voi ni alola boka a thorum na le a in pek na te a sul no zong enin mitam takin khovela basketball player chaber a an lo pom hialani a retire nuwa po basketball ala chol lo fanu pali aneya afanu jiana po in basketball atui hle a January ni somni parukum sang ni somni a afanu team te tournament game tura coach turin Orange County atangin Thousands Oaks California a Mamba Sports Academy an pan na lama an chuana helicopter che swalin khovel basketball player ro pui chu afanu le midang paruk tenen an thita fekani fans ten an tuar thiam lo hle a Millar basketball player kher lo actor le zai thiam tele talk show host thlengin an tor zian soya a thina hian khovela tuam ne hle a chanchin la khom toite te ngai thla ila ama hi fit ruk le inches ruka sang ani a December ni sompariat kumsang ni som pasaria Lakers chuan Bryant jersey number 8 le 24 te hi ceremony half time lain an lo retire ani kumsang ni panga khan Bryant hian poem Dear Basketball ti alo ziaka kumni nuwa short film asiam ni in Oscar Best Animated Short Film adonga professional athlete zinga Oscar dong thei masaberani a nickname hi The Black Mamba ti ani a basketball khel hi mani masial ve tak chak tum tata a khel puite lawm takasiam du mi ani a chuan ale lama basketball ni lawin chung kwanga eventura nei boka a eizon na le ami mal nun thliar shan thiam poimo ati hle a kumsang ni pathuma a sexual assault case te kha atan tlak chiat na ni lo hlawin a eizon na le a chung kwa alaveng him theya voi khata thil ron thleng kha atam lutuka lodon son kha har tilutuk heti lai hian Black Mamba hi ka siam ani ati a Black Mamba hi rul hlo om takani a atur far ni hian mishinga ti hlum theya mi chuka tumto chu za somkwa pakwa chuk nge in a chakin arang hle boka khovela rul hlo om berte zinga mi ni khazia kha basketball a khel apo ani idu ani a chak waisen tumchiang ni adu ama po hengte hi kan mureng boka ni tinahma aya chak mason ni zel du mi ani kumsang ni pakhat April ni som pariata anu pui venisa ne nan in nei hian anu le pale a ute pahnian kallawa nupui nei turin ala nau pangma ma anti baka venesia anu pui tur hi African American ani a andu pui lo boka anu le patenian po kum ni lai anin biak lo pha ani athi khan Japan ami Tetsunori Tenimoto Kobe Beef Marketing and Distribution Promotion Association na director chuan a uizia soipa in an thil siam Kobe Beef anta na poimo tak aming putchana lo ni ta kawanga an lar pha na khovel puma an lar pha na ni ta ani thu soin angai hluta aza azia asoyani kumsam thum pali le niza paliya upa ani in league history career point sing thum mutling thei no pang berani kumsumli pakhat mi le kani in a thi Bryant died early this afternoon in Los Angeles in a helicopter crash. Hey.